Die heks van Heksrivier. Toe die Heksrivier se heide teen die berggange blom, het 'n hugenote meisie van Drakensberg gekom. Die lig in haar oë die jonkmans betower, maar net een kon dit regkry om haar hart te verower. Elise, o Elise met die lieflike oë, jou hart sou jy gee vir die rooi orgidee. Elise, o Elise, jy het jou liefde beloof aan hom wat die blom van die berggang sou bring. Toe hy opklim teen die kraanse na die rooi orgidee, het sy lank besluit om haar liefde te gee. Maar sy voet het gegly en onder op die rotse, met 'n disa in sy hand, is sy liggaam gekry. As nevels in die maanlig om die rotswande vou, staan daar bo die afgrond 'n eensame vrou, en saam met die winde wat huil deur die klowe, roep sy na hom, want haar hart was beloof. Elise, o Elise met die lieflike oë, jou hart wil jy gee vir die rooi orgidee. Goed, so die agtergrond van die gedig. Die titel verwys na die verhaal van Elise Meyering, wat op Clovelly in die Heksrivier Vallei gewoon het in die 18de eeu. Sy was op trououderdom, maar wou nie met enigiemand trou nie. Om ontslae te raak van die mans wat kom kuier het sy 'n onmoontlike taak voorgestel. Almal het dit van die hand gewys. Een man, van wie sy eintlik gehou het, was bereid om dit te waag, maar hy het doodgegaan in sy poging om die taak te voltooi. Volgens die legende het sy haarself ook van die berg afgegooi en van daardie dag af spook sy in die vallei. So the title refers to the story of Elise Meyering, who lived in Clovelly in the Heksrivier Valley in the 18th century. She was of marriageable age but did not want to marry anyone, and to get rid of the men who came courting, she proposed an impossible task. Everyone refused. One man, however, whom she actually liked, was willing to attempt it, but he died in his efforts to complete the task. According to the legend, she also threw herself off the mountains, and from that day, she has haunted the valley. Die titel van die gedig verwys na waaroor die gedig handel, 'n verhaal oor die sogenaamde heks wat in die Heksrivier Vallei woon. Die heks verwys dan na Elise Meyering. Die naam van die omgewing is nie na haar vernoem nie en is al so genoem voor die gebeure plaasgevind het. So, the title of the poem refers to that which the poem is about, which is a story of the so-called witch who lived in the Heksrivier Vallei. The witch refers to Elise Meyering. Although the name of the reason was not named after her, it was already so named before these events took place. Die struktuur van die gedig, of die bou van die gedig, hierdie is 'n liriese belade. Ons sien nou die volgende skyfie. Belades bevat herhaling, die eerste 2 reëls van strofe 2 en die laaste 2 pas dan in by die idee van 'n paartjie wat dit herhaal. Die frases soos Elise, o orgidee en hart herhaal ook. Soos met die meeste belades, bevat die een paarrym in strofes 1 en 3 en strofes 2 en 4 bevat dan gebroke rym. Die belade vertel die storie van Elise Meyering en die gedig bestaan uit 5 strofes, 4 kwatryne en 1 couplet. This poem is a lyrical ballad. We'll look more at that on the next slide. Ballads contain repetition. The first 2 lines of stanza 2 and the last 2 lines, or the last stanzas, are repeated, which then is fitting with the idea of a couple. Phrases such as Elise, or Elise, eyes, and orchard, as well as heart, are repeated as well throughout the poem. As with most ballads, stanzas 1 and 3 contain pair rhyme, and stanzas 2 and 4 contain broken rhyme. The ballad tells the story of Elise Meyering. The poem consists of 4 stanzas, which is 4 quatrains and 1 couplet. Nog op belades, daar is 2 tipes belades, die Franse belade en die volksbelade. Die volksbelade handel gewoonlik oor afguns en wraak. Hierdie gedig is dan ook bekend as 'n epiese liriese volksbelade. Dit bevat beskrywings, verhalende elemente, karakters, temas, tragedies, intrige, eenvoudige taalgebruik, sterk emosionele ondertone soos liefde, haat en wraak, as ook musikale elemente. So there are 2 types of ballads, the French ballad and the folk ballad. The folk ballad usually deals with envy and rage.
Because of this, we have to do with an epic lyrical folk ballad. Epic lyrical folk ballad basically just means it is a story. Epic means it's a story. Lyrical, it can be sung. Folk ballad means it is a poem about envy, revenge, those kinds of things. The poem contains the following descriptions: narrative elements, characters, themes. This theme is a tragic theme. Plot, simple language, strong emotional undertones such as love, hate, and revenge, as well as musical elements. The tone of the poem, die stemming, is die van heimwee, verlange, nostalgie en bepeinsing. Die woorde wat hierby aansluit is die uitroep o en ander woorde wat herhaal word, die woorde liggaam, huil en nevel. So the tone is that of longing, yearning, nostalgia and reflection. Words that are connected with this are the exclamation o and other repeated words, as well as the words body, cry and mist. Goed. As ons dan kyk na die tema van die gedig, 'n mens moenie die noodlot tart nie, hoogmoed kom verval, you should not tempt fate, and pride comes before a fall. Toe die Hertsrivier se heide teen die berggang blom, het die Huguenote meisie van Drakenstein gekom. Die lig in haar oë, die jonkmans betower, maar net een kon dit regkry om haar hart te verower. When the heather of the Hertsrivier bloomed against the mountain slopes, a Huguenot girl came from Drakenstein. The light in her eyes enchanted the young men, but only one managed to win her heart. Hierdie strofe gee dan die agtergrond van die verhaal. Die heks, Elise Meyering, het na die Hertsrivier Vallei verhuis van 'n gedeelte in die Weskaap, Drakenstein. Hierdie het gebeur iewers tussen Januarie en Maart, toe die wilde blomme geblom het. So, the stanza gives the background of the story. The witch, Elise Meyering, moved to the Hertsrivier Vallei from Drakenstein in the Western Cape, and this happened sometime during January and March, when the wildflowers were in bloom. Toe die Hertsrivier se heide aan die berghange blom, alliteration of the H and B sound, alliterasie van die H en B klank, halfrym, assonansie van die E-I klank, halfrym, alliteration of the E-I sound in line 2. Die woord Huguenote is verwysend na die Franse settlers wat uit Frankryk gevlug het as gevolg van hul geloof. So this word refers to the French settlers who fled from France because of their faith. Personifikasie, die lig in haar oë, die jonkmans betower, personification, die sprankel in haar oë word gesien as 'n towerwoord wat oor die jongman uitgespreek is, vandaar die een betekenis van heks. So personification, the sparkle in her eyes is seen as the magic spell cast over the young men, and here we get the first meaning of or first possible meaning of the word witch. Die woord maar dui 'n wending aan of 'n teenstelling eerder, al was daar baie van die mans wat van haar gehou het, is daar slegs een wat haar hand kon wen. So the contrast, although there were many men who liked her, only one managed to win her heart. Hierdie gedeelte van die gedig bevat dan ook paarrym, en dit pas by die idee van 'n paartjie wat gevorm word tussen Elise en die jong man. So this section contains pair rhyme, which is quite fitting to the idea of a couple that's being formed between Elise and the young man. Elise, o Elise met die lieflike oë, jou hart sou jy gee vir die rooi orgidee. Elise, o Elise, jy het jou liefde beloof aan hom wat die blom van die berghang sou bring. Elise, o Elise, with the lovely eyes, your heart you would give for the red orchard. Elise, o Elise, you promised your love to him who would bring the flower from the mountain heights. Elise, o Elise, herhalend ter beklemtoning van die heks se naam. Dit gee ook klankrykheid en 'n gevoel van heimwee aan die gedig. So the repetition of the
Elise, or Elise, is to emphasize the witch's name, and the oor adds resonance and conveys a feeling of longing. Die lieflike oor herhaal of dit en beklemtoon dat Elise mooi oë gehad het. It is a repetition that emphasizes Elise had beautiful eyes. Jou hart sê jy gee vir die rooi orgidee. We have what we call binnerrym, wanneer die woorde in die middel van 'n reël rym, in plaas van aan die einde. Baie soortgelyk aan alliterasie en assonansie, maar nie heeltemal dieselfde nie. So, dit gebeur gewoonlik in die laaste gedeelte van die woord en nie noodwendig in die eerste gedeelte, soos wat assonansie is nie. Dit kan gesien word ook as assonansie, maar dit is nie net assonansie nie. So, internal rhyme is when words rhyme in the middle of a line, very similar to assonance but not quite the same, is usually in the last syllable of the word. And if you break up the lines there, obviously these words would rhyme, which with alliteration and assonance is not necessarily the case. Reël 1 en 2 is die refrein van die gedig. It's the refrain part of the poem. Die gedeelte van die gedig wat herhaal word vir beklemtoning of liriese aspekte gee aan die gedig. Hierdie verduidelik die voorvereiste van Elise. Sy sou haar hart gee in 'n verhouding gaan met 'n man wat vir haar die rooi orgidee kan bring. So this is the refrain part of the poem, which is the repeated part, which is used for emphasis and to add a lyrical aspect. This explains Elise's condition. She would give her heart to the man who could bring her the red orchard. Die woord rooi orgidee is 'n simbool van liefde. Rooi obviously always has to do with love when busy with poetry, so it's a symbol of love. And then we've got halfrym assonansie van die o-klank en halfrym assonansie van die b-klank, ook in blom. Blom berghang bring. Toe hy opklim teen die kraanse na die rooi orgidee, het sy lank al besluit om haar liefde te gee. Maar sy voet het gegly en onder op die rotse met 'n disa in sy hand is sy liggaam gekry. When he climbed up to the cliffs for the red orchard, she had already decided to give him her love, but his foot slipped and down on the rocks with a disa in his hand, his body was found. Eerste twee reëls, ironie. Die man doen steeds die taak wat voor hom gestel is, alhoewel sy reeds haar hart vir hom gegee het. So the irony, the man still does the task even though she had already decided to give him her heart. Gegly en gekry, weer eens 'n voorbeeld van binnerrym, an example of internal rhyme again. Met 'n disa in sy hand, die beeld beklemtoon die man se liefde vir Elise, self toe hy tot sy dood val, het hy nie die blom, die simbool van liefde, laat gaan nie. So this emphasizes the man's love for Elise. Even when he was plummeting to his death, he did not let go of the flower, which was the symbol of his love for Elise. Hierdie strofe verduidelik dan vir ons wat gebeur het. Die jong man in die legende is sy naam Philip, het hy Elise uitdaging aanvaar en het die berg uitgeklim vir die blom. Daar het sy voet gegly en het hy tot sy dood geval. Hy is op die grond tussen die rotse gekry met die blom in sy hand. So this stanza explains to us what happened. The young man in the legend named Philip accepted Elise's challenge and climbed the mountain for the flower. His foot slipped and he fell to his death. He was found on the rocks below with the flower still in his hands. As die nevels in die maanlig om die rots van die vou, staan daar bo die afgrond 'n eensame vrou, en saam met die winde wat huil deur die klowe, roep sy na hom, want haar hart was belowe. As the mist and the moonlight folds around the cliffs, there stands above the abyss a lonely woman, and with the winds that cry through the ravines, she calls to him, for her heart was promised. En saam met die winde wat huil deur die klowe, roep sy na hom, want haar hart was belowe. Die halfrym alliterasie van die w en haal klank bring 'n droewige atmosfeer of toon aan die gedig. Die
personifikasie, winde wat huil, die geluid van die wind, klink soos iemand wat huil en dit beklemtoon die vrou se ewigdurende hartseer. So the half rhyme, the alliteration of the W and the H sound, is creating a mournful atmosphere where the personification, the winds that cry, the sound represents the sound of the wind as if a woman was crying, and this emphasizes Elise's eternal grief at the man that she lost. As nevels in die maandag om die rotswande vou, die halfrym assonansie van die lang A-klank bind die stroof tot 'n eenheid. It binds the poem to a unit, the half-rhyme assonance of the double A sound. Personifikasie, die manier waarop die nevels of mis om die berg vou, word vergelyk met hoe 'n mens iets omvou of vasdruk. So personification, the way in which the mist folds around the mountain is compared to how a person would wrap or embrace someone. Die woord hart is symboliek. Die hart verteenwoordig liefde, so heart symbolism, it represents love. Synekdogie, iets wat opgeroep word deur net 'n gedeelte daarvan te gee, byvoorbeeld die ketel kook. Hier word die hart verteenwoordig van die verliefdheid of gehegtheid wat sy vir die man gehad het. So this is an example of synecdoche, which is when something is referred to by mentioning only a part. For example, the kettle is boiling. Here the heart represents her attachment or her love for this person that climbed the mountain for her. Staan daar bo die afgrond 'n eensame vrou in versie inversion. Die sin se woordorde moes wees staan 'n eensame vrou bo die afgrond. Die woorde is omgeruil ter wille van rym. So here inversion, the order of the words were changed so that it would rhyme with the word foe. So this vrou, obviously, that we're referring to here is then Elise. So in hierdie strofe leer ons dat Elise nou oorlede is. Dit is haar spook wat op die rotswande staan en huil oor die man wie se dood sy onnodig veroorsaak het. Hierdie strofe pas ook in by die titel van die gedig, omdat hier vir die eerste keer sprake is van die bonatuurlike. Sy is nou 'n heks. So this stanza reveals that Elise is now dead. It is her ghost that stands on the cliffs, mourning the man whose death she had caused. This ties with the title because this, for the first time, is where the supernatural appears. She has now become this witch. Elise, o Elise, met die lieflike oë, jou hart wou jy gee vir die rooi orgidee. So die herhaling is ter klemtoning van die heks se naam, o gee klankrykheid en gevoel van heimwee, same as earlier, so the repetition emphasizes the witch's name, the O adds resonance and conveys a longing. Lieflike oë, weer eens herhaling, beklemtoon Elise se mooi oë, emphasizes Elise's beautiful eyes. Gee vir die rooi orgidee, binnerym, again as with the previous one. And then, this refrein is 'n bietjie van 'n verandering. Hier kom 'n verandering in plaas van sou jy gee, het ons nou wou jy gee. Dit verwys na die verlore kans wat sy gehad het. As sy haar ydelheid en hoogmoed laat staan het, sou sy nooit haar ware liefde verloor het nie. So the refrain has a little bit of a change here. Instead of would give, now we have wanted to give. This refers to the lost chance that she had. If she had set aside her vanity and pride, she would never have lost her true love. And then again, the rooi orgidee symbolizes love. End of the story. If you need any help, you know where to find me.